ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Hristos voskrese! Vaistinu voskrese! Hristos voskrese! Vaistinu voskrese! Hristos voskrese! Vaistinu voskrese! U današnjem Svetom Evanđelju, draga braćo i sestre, Evanđelju koje nam pripovijeda onaj divni i veličanstveni događaj susreta između Gospoda našega Isusa Hrista i žene Samarijanke na kladencu Jakovljevom. Između ostalog piše: kad bi ti znala ko je onaj koji sa tobom govori, ti bi od njega tražila da ti dade vode žive. Ove riječi upućene ženi Samarijanki, u stvari preko nje i kroz nju, upućeno su svakoj duši čovječijoj, svakom ljudskom biću. One su, draga braćo i sestre, upućene i nama danas ovdje na ovome svetome mjestu. Kao što je žena Samarijanka došla na kladenac Jakovljev da zahvati vode sa njega, tako smo evo i mi danas došli ovdje na ovaj sveti i duboki kladenac svetoga oca našega Vasilija Ostroškoga, da sa njega zahvatimo ne vode prolazne, vode koja je samo da ugasi tjelesnu žeđ, nego da zahvatimo upravo te vode žive. Tamo gdje kapne kap te vode žive, događa se ono što se dogodilo ovdje sa ovim svetim mjestom. To mjesto postaje izvor vode života, istočnik, živonosni istočnik, vode koja vodi u život vječni. I na tom istočniku, na tom izvoru, i jedino na njemu mogu ljudi da ugase svoju žeđ i da zasite svoju duhovnu glad. Ne trebaju nam drugi svjedoci, vi koji ste se danas sabrali oko ovog svetog mjesta u ovoj Božjoj planini, oko svetih moštiju našega duhovnog oca svetog Vasilija. Vi ste najdivniji svjedoci da se ovdje Bog javio. Jevreji su imali goru Sinajsku, na kojoj im je Bog otkrio 10 Božjih zapovijesti i preko njih otkrio i podario i nama, preko Mojsija Bogovica. Svakom Božjem narodu Bog daje neko mjesto na kome mu otkriva svoje lice i na kome ga hrani svojom vječnom hranom i utoljuje njegovu žeđ svojom vodom života. Mi pravoslavni ovih prostora, Zahumlja, Hercegovine, Crne Gore, svih srpskih zemalja i ne samo njih, nego danas ovdje među nama i naše braće Jelina i braće Francuza, i samo Bog zna koliko ih ima među vama duša koje su ko zna odakle od Francuske i Rusije danas došle ovdje kod života svetog Vasilija da bi se napojile vode života, da bi iscijelile svoje rane, da bi pred Boga iznijeli svoje grijehe i zatražili oproštaj od Gospoda za znane i neznane grehove, da bi se krstili, da bi se očistili od svake prljavštine duhovne i tjelesne i da bi zatražili od Boga pomoći i utjehe i isjeljenja i prije svega, iznad svega, da bi utolili svoju duhovnu i tjelesnu žeđ i da bi otkrili pravi i neprolazni smisao svoga života. U naše dane najopakija bolest koja hara na svih 5 kontinenata jeste bolest izgubljenoga smisla života. A otkuda da se pojavi ta bolest?
Otuda što su ljudi počeli da zaboravljaju upravo tu vodu živu, upravo tu vječnu svjetlost kojom Bog obdaruje svakog čovjeka koji ulazi u ovaj svijet. Pa su onda počeli da se klanjaju jedni drugima svojim idejama, namjesto da bogosluže i prinosu sebe i svoje darove Bogu na dar. Oni se klanjaju idolima, pretvarajući u idole sebe, svoje strasti, svoje zablude, svoja sujevjerja, svoje laži, predmete oko sebe, djela ruku svojih, nebeska bića i planete. Klanjaju se tvorevini namjesto tvorcu. Savremeni svijet ima jedno svojstvo koje je veoma tragično za čovjeka kao slovesno biće. On se vraća polako, neminovno se vraća ako tako produži mnogoboštvu, neznaboštvu, onom primitivizmu prehrišćanskom. Vraća se klanjanju onome što je prolazno i što je ništavno i zato mu i život postaje prolazan i ništavan, ispunjen ništavila. Samo one duše koje duhovno progledaju, a vi spadate i neka je blagosloveno ime Gospodnje radi toga među te duše. Duše koje se probude duhovno, duše koji se Bog dotakne svojim nebeskim ognjem, one zavape za Gospodom, one zavape za hljebom života, one zavape za vječnim smislom, one krenu kao košuta što traga izvore vodene da traže mjesta na kojima se Bog otkriva i smisao daruje, mjesta na kojima se Bog javlja i na kojima se daje voda živa koja daruje život, mudrost, znanje, hrabrost, istrajnost, trpjeljivost i sve one svete vrline kojim Bog obdaruje one koji njega ljube. I neka je blagosloveno ime Gospodnje što vas je Gospod i sve nas sabrao danas oko ovog svetog čivota. Blagodarimo Gospodu, izvoru života i vode žive, koja otiče u život vječni, što nas je udostojio da posljednja 2 dana u petak i juče i evo danas, da ovu svetinju pronesemo odavde preko grada onoga šta Nikšića u kome je on stolovao i služio Gospodu do njegove Ercegovine. Neka je blagosloven Gospod i njegov svetitelj što nam je odobrio da ga odnesemo u mučeničku Ercegovinu. Osjetili smo svi koji smo učestvovali u toj svetoj povorci da je to bila volja samoga Gospoda, da je to bila želja samoga svetitelja Božijeg. On koji je